menyamangitmu, apa lagi? Iya. Akhirnya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mengaji bersama Cantika di Barita 5. Ini Cantika lagi berada di TKK 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alhamdulillah. Ya, silakan. Pak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih yang di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Ade Harini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respect Iblis,
angkasa berbakat dan angkasa juara. Itu nih. Kegiatan luar apa saja sih? Di antaranya sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek. Minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursina, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan oleh ya. Cantik mau dengar nih guru mengaji. Iya baik nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali guru. Alhamdulillah nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu, apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita 5.
Ini Cantika lagi berada di TK Kelas 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengerin Cantika mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alhamdulillah. Ya, silakan Lunas. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Ade Harini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Speak English, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya nak sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursi nak. Kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari, diajarkan. Kak Cantik mau dengar nih, Bu Guru mengaji. Iya baik nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali, Bu Guru. Alhamdulillah nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Ya deh.
Bunda Ella menyamangitmu. Apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akila teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita 5. Ini Cantika lagi berada di TK Kasar 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak pintar. Ya, silakan Bunda. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja yang di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Ade Harini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respect Iblis,
angkasa berbakat dan angkasa juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursina, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan oleh Acara itu mau dengar nih, guru mengaji. iya baik nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali Bu Guru. Alhamdulillah nak. Ibu Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu, apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswis fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akila teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita Madinah. Hari ini Cantika lagi berada di TKK Salah 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, jangan cantik kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak pintar. Ya, silakan Bunda. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih yang di TK Angkasa Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Ade ini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respek Iblis, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya nak sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursi nah, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan oleh Kak Cantik mau dengar nih, Bu Guru mengaji. iya baik nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali, Bu Guru. Alhamdulillah nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu, apa lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya. Akhirnya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Berita 5 Hari ini Cantika lagi berada di TKK 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak pintar. Ya, silakan Bunda. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Adela ini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Semi Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respect Iblis, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya sholat duha,
membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursina, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan oleh Cantik mau dengar nih guru mengaji. iya baik nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali guru. Alhamdulillah nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu. Apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswis fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya. Akhirnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita 5. Ini Cantika lagi berada di TKK 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La
ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfahu indahu illa bi ismi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, jalan cantik kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Adi ini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respect Iblis, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nak. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya nak sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursi nak. Kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari, diajarkan. Kak Cantik mau dengar nih, guru mengaji. Iya baik nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali, guru. Alhamdulillah nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Iya deh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu, apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. Akhirnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita 5. Ini Cantika lagi berada di TK Kasar 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak pintar. Ya, silakan Yuna. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih yang di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Adeharini Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respek Iblis, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya nah, sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursi nah, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan. Kak Cantik mau dengar nih guru mengaji. Iya baik nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, suaranya bagus sekali. Alhamdulillah, Nak. Cici Cantika mengajak teman-teman mengaji bersama Cantika. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Cantika. Bunda Ella menyamangitmu, apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya. Akila teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita Madinah. Ini Cantika lagi berada di TKK 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manzalazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim.
A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Atuh.